afe na obonkrata no de ekoso a no so wo online ahodo no nyina so ye bekenkan e de amount ahwefo nyina ye mawache na mama wache wie no man he no kwabena sante na afia mankwata makro enso mpamocho me mawache ejoso na 26 October nje bia na ese Flying on simple Insaki tompo ya Insanti poncha na simple jubu na sa de we baba de kasa no kuri also de e we kuri go aya onutu China ni akura ketu abida no totonto ni bi no sa de start ye Kristo ayi bonya no mame hu ntu si da kiri mi kola brem nyina on the first day of Christmas, my true said to me, pass with a gada, start the bodega, Faro, Sita Pogo, Sita Lalaba, and a Jaduli Zalibo, Sa. Oh, baby, Pity Adom, ready. Bob, oh, yeah, my side, Jenny woman, dry apple. The pressing towards Christmas is not a joke. Sure, onyame adoma the countdown will start November. A horse na before the skills never ban and they are no yin. You know, almost skills never brutal. And I'm just afraid there. And before the camera could show me there. And I them. Afra say yes, and so Afra can say you. It's a beautiful world, beautiful country, beautiful people. Yeah, there's the Ghana chain. Ghana near you. I said Tibiano. Ampa ya kwantu aye tu se Ghana be gina no menti mo wase beba nchiwadie beba bibi ya no betia obi ni nyina mu ye Ghana ba kope de enye ne se ye be so sa ye mere yonum na akoya asem kese da bi menti ase a ne kwaso no se wo so nti ase a ne kwaso no ba se pa se ebema nchinwa na kopie na ade ade foforo ba de ne esre nyame se biribi ada onye mobo. It's a beautiful country de bi ada meka eni Ghana bia apart from Ghana we nti obi a wakoma pa bia no ompaye ne obotae ne se ade echi ade sa no oman Ghana emu nipa ene emu akandifo onyame nnom ye nyansa onyame nnom ye edo onyame nnom ye epepa ene tuwu ache ene nokredie a ebema Ghana na ye na ehwehwe no etimi aye Ghana papa ama ho hare ama meso mo hare me ama rent in semetima stabilize ama ukọ na akọje store wosu ana kumase ana sunyane ana takrade a yenkoje dollar na ye ju cedis ama ye cedis net magina na Ghana adehye nso atimi ebiebie nwuma a yentata omo se ahowo bebie nwuma ye mo form hudi na Ghana adehye bibia ye tata omo. We cannot continue to be our own enemies. There be yankasa na ye taye ho na ya ti ase se ye ya amanyo sema ye nukuredie ene ahobrase ene som ana eba nyese ye be yusu afo no na wo na wo betena apampam so da bi na afe ye nya atwom ye ne ye kunsun ni tan ni o man sem fata na ahihye yi na afe o man so a ye de ato ye ho so ya ye boy ho asafo ni se ye a Christofo emman if say eni padodo na no ohamu nchimwe edioson ba akwa na se enso eye Christofo na sa tro konkro na kenkan esu ene ban ene ne ye na tro konkro no e fadodo na timi abede the physical e Ghana fo na trodie na konkonsa na dwanantie na adwuma ye nkontem se park atwantum na ban bo sha wo hyenso ntimi ni so na nipa bi ne muguso bokro no na nipa bi ne ye ketase ne poye kwa na ekosoro na mabunu nso a onye adwuma nye se won apese omo adwuma on pese omo aban adwuma on pese omo ka omo bom ade ye adwuma bi no na saa nhihye ni nyina na timi adeda na akwam ye na afei yen so efre won food soldiers abri bia de kuta korade na ministries any offices na afiefie no ye jai because ebedu saa abre no na we have been empowered say yanka se betime gina brane aye adwuma ai ni munyam wom e de ahwe yere ene ye ma ene ye busua saa Ghana no an yesere wade se onfa nomie no fan chain e wo Yesu dim say amen na wa won ti ase o ze Ghana de the brutal because you no can say because I'm mankin atutu ni ku bia me stress kra me ma customer apedu u be the day
Obe the day. Ya da bugina ma se Brazil dey nsema do atojo Democrat and bro se dey Lady D aka no ene akoye wuku adai wala seba. Sister Sandy bi e guy ba ana afisem so hye ho ana fi mpensem ye no be kor kama. No nkuru pepe ne yewi a yesa kai wo se a whole channel. Sir. Eti Adom TV. Obako so ahwa we say ye waza oye eno nti ne ye waso tie na. Enche did the online survey because me who say we are running democracy not family dynasty. For your time must go. Ekufuado told. Eno ekosi said the area Eugene should be o say nya busua. Nya busua. Anodin. Nya busua sem. Enti did you better fraud there but if you are daily guide anymore then okay ne daily guide na sansam no abia mu na wa ha said no a Adom TV multimedia platforms no said dom dodo no efa bi beka ye no eno an so ho asem daily guide dia ba e wa ha o say Oforia Thomas go MPP NDC MPs tell Nana eso okọ na nye say ye obi deso obekọ na mum se ni panyina e ka say ya I think say ebre no aso say o se mampeodu ani hwe ho enye say na ntitwetwa bia na ho ye bia na mum ebi o mo kanisa na obi bi ntia aha sa wo ye nipa baako ona odi ye so de na so nye oman ni nyina ba bia na wuhunu ene wan hwe anya no kura ni nyina nso na wo mo a esi wona mu on ba be ka kire wo nti so bia Ghana ni bia ka bidia na bia na no kura bi kakra wo tinka mampani ani diem so do ma ne tena nkyenya se wo yi na fi wa mamuo ni mu wo free sa finance ho na ne wa pa ba bi de na sha o pa ba bi fa ni nyina sa enu mum no sa na sakura sa de because na nka me expect san kene ade achi ye de so se party atrokrata the party naturokrata ba bonti nti ne hwe de mampa so beka afa sa enu asem bia nheda se me kan eti delegate de bokrata no na de sansem ya ba and conditions so da ho penifo no beka ye no and na say over there 80 of your MPs party ma say wo mo so wa nyi pani ye mfiri ho a budget no ya enti na no ye gina hini say the quarter ka che we die obi nka se fuduo nse na ne ebe ne de mo na mote sa chia na ehye ma no tinu we de ni de mu a pani enti daily guide na say ye nti obi spirit ne be ha dwen daily guide bokrata ne dia won so dia aba no mi am MP so do me kwabenya adwasafo so ene ne ebe hu ni faith ade dia na ekoso so mi ni free no be dey no jesi ene ne ebe ti rural gbagwen se ne ye be hu de ekronti ho asem oba delegate bokrata no so ebuani mo ha afi bosha no so bia pie mu ha bra banks and forest bureau for won so ahye bon se wo mo ye de won betumi bia na sidi no etimi aya akono kakra ne si ade kra nya akono ba akokra delegate na man bo a won so dia ba no pay eno no okay so Lady D okasirim na okase adwadifo bia kohia Ghana mampanyi emu kohia Ghana mampanyi AGI say Association of Ghana Industry for Asia Ghana mampanyi ne dinkita ho mu hia Ghana mampanyi a obrase madaroma say the musi bre mu ase kase mbefo no so ama ne bibio e bia timi akono mu hia okokwa mu a ayama mu nka nkire se mu koye na mu ntimi nkasa because na bia musuro enti de maka ho no mu force enye oyo because mo amakoshia mo na mo ba be ka kire no mo na mo say press conference na mo hear releases na mo leak documents no mo it is a unya kwanya say na make say amman panyimfo dodo na asofa as a result of ye nyina ye nya atwo because when we approach them our brother we are unable to tell them say na wadaroma we dey nipa do can say na tie it is a kabe timi mpo so ba okoye woni fine Mr Nice now we now friend catch say any ade na enkoyi tie nka minka biem because mi ankasa no se enkoyi afere mi hu se enkoyi mi ntwe ma wo mi meye wadwuma ma ti mu hia na mu nya akwanya sa modaroma panyin na bia na ote wo no fo nyi atwa akere nyina ache se bibia na me kwanzo enti wo no anya opportunity sa no eso mani hu ti mi ka kire no because wo de ona auto ona akoto enti wonim the system na tie because seriously mampani any bi o kwa say wono de wate no wo kan no enti wotum say de wate no enhada enye se de ye no ma mienu wako wa ukrum wako asante mantem the heartbeat of your party what we say nipa dom kakra be
na untwa so mafie me heze na de mo ka che mi sa na tie e mo dia na nkrofo huru mi you know nti adudi stop cutting short stop Nana. But your mind on your fear on no crown na wakase ade oni Ghana na de ekosu bia oti o e no hu it see every fool na say man pani aka so so anya sure sorty nti do kan no pa say kase oni Ghana o hu man oti Ghana ya de ekosu bia oti e no hu so oti ono na kan ahima me ni we nti apart from say ye brief no was ate e no say hu so ono so nti man pani aka so o betra wanim no brief no chatra unim na wate nti em de no ko but ye nya atwom ye se de o ma wo ka ya na mo ko online si he ya ye nyina ye nya atwom ne bia de se se tie no papa ye de beto ho ne ye ko ye bia na mboa ye mo ache na awahe ne Ghana for so da se enra baabi a me ne nam baabi a metietie ne course no che se waka Ghana for asema ma on pa enti Ghana for da se enka obi anya sa akwanya nte se egi ifo de ya okay na omo kana as it is na oman hie nso se me koken ade beche na menye oman hie obejam so a nti why ade Ghana for that na se onipa kwade na egi wasase we isusu so papa obenya bra woni ho no it's far better than sika dime eti ene se mini ha de be kai me se mere bi ba na brand TV e fe no oman ne kwa present se mfum so na sintoba wo Ghana hihiem ene amamum ono na djuma ho ye yeah oboye na djuma yes obitimi frame catch them say also we are we no why mfum so me say ho a me say we da me say me chopa me bo homodi say me ntu sa na money sa de gina chichire oman that's it wo me murumura no so ana me nim hwe eye gina na ya ka si ani ne say be say bo oman Ghana ti ne kwa so ano no ti ko online na me sure that se pa yesua enti adomonline.com na so said your mind ka boss show no brofo no na da ha kakrakei. We are running democracy, not family dynasty. Uforiata must go. Akufu ado na semi koma no potin. Enti no eno ho asem eno no. Ba konse wa han say suspected smugglers allegedly killed customs officer, injured 3 others. Can you imagine? Ni nyina ya komani bro. Nkum nipa kwa. Ube investigation enwie da. Kom madwembone. Ebi no makasa nso ye ensemone afia. Ebi no mo ho no mo a wiase omoba no, wo mo ye ensemone. Wo mo ye wudifo. Wo mo ye wudifo da. Because ade achi hwe enra me hu lady bi wa wo ye construction wa hai. O se lady bi ka ho. Now her said the oba wa kam. Ai. Sa board. Ai. Edane ha. Ye adwuma oba besia. Hwe nade ye omo hihye. No no de onti oman wonti se mu ayeden. This is ono so wada na obema bia bona ko homa bia se na otwini ho. Oh money. Eden de ba ma ye fa semone e mata ho sa. Obi custom obi Joseph o na busuamu na oku. Akuno kwa. We ye be hwehwemu enkosi e mada. Nipa kura ku nipa she fridge mu wo Ghana ha kra ye hu dia kwako na we ye a wo ko dia na ya sebi o twitwa aponche ho MP kura nipa wura ne dem ayo bepim sabre hu we bia ayo na dia hwehwemu ne enwie dai erade hu ye mobo pa ma me ye mfa sa nipa bonfo e bi nsem because Ghana ha say no obi kumo okumu free ye be hwehwemu ahwehwemu ha ye no na obi kan sebi na prisons for kai you say etwama ye dede kakra as we nyina ye sika no mu di ne kwa ekwan hu na afuyi ebi mu cases bu ho no mu an watwa do gatamu no omote ni ye siesie ye adwuma na ni beda ne ho so yani aso mu nyina ne Ghana fo ankasa no ye nte ye ho asenko bankrom say ye de ani kire one direction afia ye kase ebom ene ye se akwa bi ko bo okro no wo circle ha tiptoe lane hono ena omuma na yi gatem want de na nkrofo ka ena nkrofo de mra na hye omozam ena nkrofo de omo amono omo ampra no omo fa na ama post o de te gatem ma ye ha no kra na ye kra ahabon ahamu ayefinti wo do ho abade a ye sa adwuma we so yenya kro na so besa akade na mana ye mobo bi aye huhuhu bi ye ni benkrom Ghana for no ya dwen ni benkrom say this is our direction ti ha na yes answer nim ne dio well I know my right no wasem no but ba ko da ha Rabugina Paul can say strong moral authoritative voices needed to win galamsey
asem ni mu edu the one kasa ono akwara ne party chairman former immediate past party chairman omo disagree ekosi senso say yakakra say a former party chairman will be the lead lawyer for sanete enti ye hia nipa kukudu for no koreka for say bra e wo mi eko aye ko atia eye former gudie ye nturu ne kwaso na nka nya wonwa say omamu ni nyina no ade afia we friend illegal mine omamu ni nyina o and ye kwan sa na mo kwan president kwan vice kwan minister kwan DC4 kwan na etesa eti ubu na crop the jump an here dey usu say ka say ya one say ya ko say na no na make wa he say man panya dwene pa na say obekwa tia illegal mine we are commander in chief of the Ghana Armed Forces and stakeholder engagement o ma hema yen kai o man pani ba ko say it is possible so what the nice for man na no na policy buy no o say Greater Kumasi Greater Accra lockdown and no be a chef here fix it ya example bako Greater Accra because Abraham me who says Greater Kumasi sa na e kan Greater Accra Greater Kumasi lockdown and a lock it down well amanyo sem kwa ashase edi omo ho eji amanyo sem ya ne dia gese dia hu mampai enko yi ma and so still odi what is this? Ethiopia spirit. What is this? Na me pese o yes on pam kenufurata. Na on tena ho. Na ne nsem no emra mrahye bedwam. Na ye na uni ne nyina mu no de ebe ha drink akare say. Ne nyina mu no. Yen o my Ghana ane ho be ha ho be papa ena ya. Ya o. Ade na ehu ne sa na ya. Na you say the government is by the people and the people they be. Enya no the government no. Oh, what obey the KCC fa galamsey hu ade ya a committee ahodo stakeholders meeting bebre afekwa ready abani 87 guards pass out to protect country's river bodies. Oh, who say tria? Hey, wait what? That's a bro for it. I won't before. I say my hair I won't before. Well, be enough na. Ya pass 87 guards for almost a fight. Yeah, ye committee attitude ku ahodo galam stop whatever stop. One jina bebre. Hey, oh my baby. Serious. I'm say kasanoa. You Ghana how no Black Rasta ordained pastor. Also no Canada. It dey as a mayor when you say clerical no. Obebo Ghana on pipe bomb. Serious. Dey when maybe nko. Nadia, for that must go ya. No na when for that ya. Obi e body na papa order there. Order. Hey. Now wa gaza onim. Enu ami je obi airport ami pie say airport run about on. Ave do mo say Canada saw bebre. Ya chokora. Omo say Sikana ye ko ntokwa no. Omo san no black. Ai. Abadi minim. Omo order dada. Enye custom for na ni ko ano. Yes, omo sao. En hwe ba bi so omo wo custom for no ho no. Custom for no. Omo head office so omo de. Ni kame say oga. Omo order dada. Enye afi no omo begu ho. Eye dwuma omo ye omo wo ho dada. Bibia sika no kwabra ne nam ne ho ode nam kwan ho sika na nya wanwa sika kura nam kwan ho e de twatwe we asem na na obi ni sika ba me ka me say ma yiri me glass and ma press say o to sika ma yiri zem you already man twemu na adwenti fa so ma sika ye ahoko ya nye abro so ekwai e di sa out man ane ye de si hanom say na afa enuanom e de agokansie ahosepe fisam ene pese moto so yesro se koso ane yentna Facebook hono so wo hwe na ye jawaje nchire no ma remfi so say obe like na wa share ye mo wache